Pini aku lapen to solar project one lo 20,000 bighas ada 10,000 bighas bicor lo la pide la perlu pedi hitung dat arah tung abhan moreng awar sai lapan arah tung man itu mana bipon unjima halang lapen ini tung berbabu nali tung 1000 bighas mani endera tung kan hitung ke rongara tung ki inglo kace jong corat tung halak nerit puason di jong jorji ini tung ke potas klem longle lapen dan amidi punah ke sapata ba tung ke lagi jong cot pensi hawarda cepang tek cot lapen jong se laso jong cot ding long aku nali tung se kon pidet modin itu ma ke kupilo dolang ke Lasi, laso alternate pen, Sakura Autonomous Council tung kupilo ke klem pon ikbo. Aku pini, langama po pini itu mo pen jetham do mason, bang akhe nange padlock po, now nisir pen bumcai itu nange padlock po. Laso nange padlock dato, aku disi ke eviction claim lo, tapi ni ke eviction claim ko ansi ke chun namik lo. Ini tum border protect ki pulong. Kilangam boleh Lahori jan long aprang ke Assam rifle itu ngar Bengaluru alu sidolo tapi ni Nagaland alu doko hada central itu lo pini tum pilo kacora kom teke pini dak itu ipini sel da pini dak ladang nando kokpo no pini dak aku lapal choklo nova rumpon pide puni tum pilo claim poke no suke dakar bi ke kivir chopo daka ki dum kivir chopo mati lasu arat dah tolong arat teman ki alongle kira pico kali lapen alternate awal saya abe tiktak ini tum dah arat tun ki longle kan bidek thebon longle nang ibade itu apa na phik ang endele longle ponon lain non mara alam phikal alam dia project kadang jadi tum Ludung Arat lapen langfer isun teran ahin pen nilitum Karbenglong Autonomous Council ake hai Dr. Tuliam Ronghang lapen nilitum DFULA MLA ake hai Bida Singh Ingling lapen PWD Board Chairman ake hai Longsing Tokbi lapen nilitum da kaceng hon nai langfer representative mate MEC ba nilitum IEM Muduram lekya ke hai sara phantame nitum ningaklong chorolo athe nitum patumi hat jongpen ludungarat lapen elarni atum akemang pon pen la somer dam pi konvensi pini CM sar nanga chotoi ateng pen pini dai nitum long MLA ke hai dorsing rohang lapen revenue IEM ake hai omosin disolang tumwang pen dakar kadoga vek ludungarat atum pen nangching wai linsi Lasolam thebang pini ajai mek nang thande kang lo je laso EPDCL 20 bighas ke parlu ponji polong bangke kludung 20,000 bighas ke parlu ponji polong bangke ini tum kludung aha war bangke ponpelu busi ini tum han lam thenang ci chakpon laso alam thenang ke chakpon long bangke lalo alang tum kapre kadin mong ta long lelang bom laso ke lang along si dak bangta ko ansi allotment ponji ma pulahaya survey phansi Pincong pon cot pusalam theni tumhan jasemet lamcak ngi pipon tot herang kepen karjupona hut ilitum harokhat MLA dosin rampen ipupona te include dak patah pamasi jojo pengge claim ma tuma phan bangke cancel ji aku pipi pusi lam thelang li ben pakang pon asia holo jongsi la sonjongsi alangli kecicak pona teng benong si claim pon buni tuma hawar dak pane to mangke ningak pon bencuru ponji bon tame jongsi jojo pen komani ang tan ben ke bang pen jongsi Kota amenang cibidum kok penjong sidak lah ahawar long tum dak duthi bahawar arar tum hanong si sona pasung pondu poti la bang nitum arar pen ke song pon wekji nale tum gachini pon teng plote la puson doma jojo pen du pusi pu la si la bang ke jasame ke mediang bang non bang paklang lo muthelang tum bang cicini dolo la si jong si la son Komani aku jojo men claim pon do plote la keni tumben ke jasemer action and pon wekji la benrat ake chesong pathi dungsi do ponji ke bang journey ahok pe lopute solar project nang bi pon ko kili tum ta kado ka vera ta ninga rong ponangji athe la so adim nong dolo pe tum kado ka ve
dak doba marat tum nanta ali awar sailong ponji muthe non bangki ili ka fere pon meme ala mangela hello jong si 20,000 bigha jong si parlu pondet puje dak haku ben ke do barim dak kadu ka we ke doba marat tumagi kona lo kedam po kona upilo ke chuko lahaya jo ni ben sila so ka fere meme jo ni sini tum jasmet ke aki hai tuliram rong hang ili tuma kar benglo ton mas council CM longsi pati bok pen sila so alam bangkin nitum chingwai ponang ko nilitum dak rong arat pen gaching kilong gache thanlong teng to te lason survey ba peni puke physically ta wangwe pin lang lapen tatum drone ben peni same la pu bangge ke wang bangge thanga knowledge abi laki jung adim langli pen adim langli det pen hawar adim chinyam de pin pen silaki secretary ke hai mukul kathar ji pathek jung ma kusima thadam nitum mangke athe non tame iaro ta knowledge have je dak epidicial etun demarcation nang bibom buke athe jong sel to knowledge do buson te la so demarcation gachi bialong bangke circle office pen amuni do beg nang ji asni tum na ke dam tang an tame dagarat pen chenglok kado benil tum tame ke thengun long an ke latum circle office majok ta nang dun bangawi ilason circle office pen thanga amuni enju to indepin man dak la epidicial etum bang laha demarcation nang bitaban physical demarcation nang bitabare ke litum ke rong rubatum badak aha wararat tungi nitungi manghumi melam aku lason bangke hang notice abe mini tumai project the aku jong si ke bangji tangani yasun survey do bom rote la ke nitum rong asor pen kadu ko nitum team elerne pen tame chesong duji dak ethelam labang so epidicial ke pa du yelong rong rat aphan notice pipon ma hang notice tawe atu mange jon non mange physical demarcation busi pubo tame laso physical demarcation along bangke ahok pet plute circle office men tamuni anju toy dun vek nangji aron teng puti lasi non bangke jung epidicial dun cepat hegwong wong ason si ceman det bino lada kupine kacerap thedung do ma nalitum ini kahon theda ma teng plote kahon theda ma teng puti isia tender notice aklang epidicial pen muthela support klar daga bertan ni tumbang long lela